रिम्स की ओपीडी महौसागुम हांगलगने मणिपुर कोविड-19 की फिबम खरा मखै फगलकपगा लोइनना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की ओपीडी अमदे रूटीन ओटी था असिगी तरुक्तगे महौसागुम चलाइबा हौरगनी हाइना रिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एच प्रियो सखीना थादोरकपा चेरोल अमन हाइरे चेरोल असिना मखाताना हाइ ओपीडी दा लायंगबा लाकदबा अनाबसिंगना नुमित निनी मांगोइनना रिम्स की हॉटलाइन नंबर सिंगदा कॉल तौदुना अपॉइंटमेंट लौगदबने OPD दा लायंगबा लाक्लिबसिंगना हॉटलाइन नंबर सिंग अदुदे 70854064 68 6033 84 9437 6033 855 708 7085 4064 33 7085 4063 85 ता अयुक पुंग तरा दगिना नुंगथिल पुंग अनि फावबदा कॉल तौरक्तुना अपॉइंटमेंट लौबा यागने अदुम ओइनमक नोंमाइजिंग अमदे सुती नुमित सिंगी ओइनदे हांगलोय हाइरे ओपीडी दा लायंगबा लाकपा मतमदा इसाना खंगना सोशल डिस्टेंसिंग कांगलोन सिंग ngakpaga loinana कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग सुंगाकना चटकदबने हौजिक रिम्स की कैजुअलिटी सर्विस ओपीडी ब्लॉक ता चलाइरिबा से हानगी अरिबा कैजुअलिटी ब्लॉक ता हांगदोकलगने लोइनना कोविड ब्लॉक बी असिसु कोविड ब्लॉक सी दा होंजिलगने हाइरिबा होंदोक होंजिन तौबगी थबक असि था असुगी मरी फावबगी मनुंगदा लोइसिनगनी हाइनसु पावसिना मखाताना हाइरे बैंक सिंग नुंगतिगी हांगबा यारे स्टेट असिदा कोविड की फिबम असि खरा फगलकपगा लोइनना बैंक सिंग वर्किंग डे नुमित्ता अयुक पुंग तरा दगी नुंगथिल पुंग अनि मखाई फावबा पब्लिक ट्रांजैक्शन तौबा यारे अदुमकपु बैंक की मैनेजर सिंगना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग निंगथिना ngakna चटनब होनागदबने अमरोमदा अयाबा पीदबा चक्सा हाइजानबा अमसुंग सोशल गैदरिंग न चिंगबगे मतंगदा ममांगदा थोखिबा ऑर्डर अदु अमुक हेना चेचिनबगा लोइनना ऑर्डर अदुबु इंदबा सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी डीसी अमसुंग एसपी सिंगदा खंगनख्रे वेट हंथखिबदगे पेट्रोल डीजल की ममलसु हंथरे मणिपुर लेंगांगना पेट्रोल अमसुंग डीजल दा लौरंबा वैल्यू एडेड टैक्स VAT हंथखिबगा लोइनना स्टेट असिदा ngarang ahing nongyai पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममलसु हंथख्रे मणिपुर लेंगा की सेक्रेटरिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन ना ngarang थोखिबा याथंगमगी मतुंगिना हाई स्पीड डीजल HHD दा हाना BAT चादा कुनिथोई दशमिक मंगा सिनो लौरंबदु चादा तरागा निपान खक्तमक लौख्रे अदुगा मोटर स्प्रीट MS पेट्रोल लीटर अमदा चादा कुंथ्रागा तरुक दशमिक मंगा सिनो BAT लौरंबदु चादा कुंथ्रागा निथोई लौरगनि हाइख्रे अनौबो ऑर्डर से ngarang ahing nongyai मणिपुर सिनबा थुंगना चनखिबा मरमना ngasi ayuktagi पेट्रोल अमसुंग डीजल की ममल हंथरगने रिटेल आउटलेट सिंगदगी फंगबा पावगी मतुंगिना ngarang डीजल लीटर अमगी ममल लुपा मरफुद्रा निथोई पैसा मरफुद्रागा मंगा लेरंबदु ngasi lupa ahum paisa kuntraga manga taraga lupa marfuga mapan paisa hompu da yolagane petrol liter magi mamal lupa chamaga manga paisa marfudraga humdo yolambadu BAT chada mari makhai gi changda hanthakibana maram oiraduna ngasi dagi petrol liter amada lupa chamaga ani paisa yankhai ni thoi yolagani haide wangkhai da mirep oigadoriba arun kumar congress dagi tokhrei mathang sahi gi angan basarukta pangthokodoriba मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा वांखई केंद्र कांग्रेस मिरेप ओइगनी तौरंबा अरुण इंटरप्राइजेस के मपु अरुण थांगजम ngarang कांग्रेस तगी रिजाइन तौख्रे हौजिक फावबगी ओइना अरुण कुमार थांगजम करंबा पार्टी दा असेंबली मिखलदा मिरेप ओइगदगे हाइबदु चपचाना खंगद्रे डॉक्टर मतई मनाउ फुरुबा कमांडो सस्पेंड तौख्रे लॉकअप यौख्रे अंगांग सिंह कोविड तगी ngakthoknaba इमुंगी मी खुदिंगमक वैक्सीन कापथोकदबने कोविड-19 की अहुम सुबो वेब यौरकनी हाइना पानरे मसीना अंगांग सिंह द सोहलकपा याय हाइना पानरी बसिदगे अंगांग सिंहबु लाइसिड असिदगी ngakthoknabagidamakta कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB ngang na chatpaga loinana imung manungda lairiba vaccine kapa yaraba mi khudingmak vaccine kapthokadabani haina health ki director Dr. K Rajona phongdokre Imphal ge lambi kaya salam oirakpa yaure smart city gi manglan mangphang nagadra natraga manglak nagadra चलिबा चाही चा सिगे हौजिक लरिबा मतम सिदा इम्फाल सिटी बु स्मार्ट सिटी ओहेननबगी अचौबा मंगलान अमगे मखादा लैंगाकना पाइखटपम थोकपा थबक थौरम कया पाइखटपा हौरकलगसु इम्फाल मयोलगी मरुओइबा मियामना कुंगना चथोक चसिन तौनरिबा लंबी खरगी फिबम दे अथापा खुंगंग अमसुंग चिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लैबा सलमगा पांकक ओइरकपा यावरे कोविड-19 सेकेंड वेव के पेंडेमिक लाक्सिननबगी दमक नुमित कयानि चुपना अतोपा डिस्ट्रिक्ट सिंगा लोइनना इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट के मफम पुमनमक टोटल कर्फ्यू की अथिंगबा थमदुना अखनबा अयाबा पीदबा मियोइ पुमनमक चथोक चसिन तौबा मतम कुइना थिंगलुरबा मतुंग अथिंगबा असि कोमथोरक्तुना
Hauzik numidangi matamda khakta curfew gi athingba thamlakpaga loinana tongan-tonganba activity kayasu mahausagum chathaba yahalakpadagi khanghaudana Imphal mayol gi lambi sing chingkhalakpadagi pausi asina koina satuna yengsilubada Imphal city gi maruoiba lambi sing gi manungda kharadi miyamna chathok chasin tawbada khudong sadaba thoganbagi phibam thengnare asigumba Imphal city ama oibagi wahan thokta mayek senghandabagi phibamda lairamlaba lambi gi saruk sing asi pauna kaithel thangal kaithel polo ground maningi lambi gi saruk Governor Road Paringi Diamond Taylor Maya Wahengbam Laika gi saruk khara Nagamapal lambi masang Rims Road Lamphel gi Traffic Island gi akoibagi saruk sing Lamphel dagi Langol Siza Hospital takiba lambi Khoyathong gi saruk khara konung mamangi Sri Sri Govindaji gi nongchup thangba Main Gate manak Sekon dagi hata faubugi saruk Nongmaibungi Anand Singh Higher Secondary manaki Traffic Island manak Porompat ki Traffic Island gi manak Khuman Lampak maningi lambi masang Singmairong Traffic Island dagi Lamlong takiba Dingku Road ki saruk khara Lamlong kaithel gi area Uripok Sorbon Thingel dagi Rims Road takiba amasung Uripok Kangsup Road tarakpa lambi gi saruk sing asida mayek sengna uba phangle Tampaki MLA Mapal Hill Areas Committee gi member hapsilakpagi wathok pung humbudra nithoi gi manungda phirep khangalakadabani atsum Manipur gi ching gi saruk phauba Tampaki Assembly Constituency mapan gi MLA singna Hill Area Committee gi member oina hapsilakpagi matangda Manipur Legislative Assembly gi Hill Areas Committee gi chairman amadi masigi member singi oiba phirep pung humbudra nithoi gi manungda khangalaknaba atsumna matam thakre All Tribal Student Union Manipur Atsum gi General Secretary AR Andriana Khuyek piduna Hill Areas Committee gi chairman da iba cherol amada Manipur Legislative Assembly gi secretary na Khuyek piduna September amada Hill Areas Committee da anauba member mapan hapsilakpa siga mari lainana mahaki oiba phirep pung humudra ga nithoi haibade lagliba September 3 ke numit jungba mamang phaubada piraknaba matam thakibane masiga loinana committee gi atai member singi oiba phirepsu punna khangalaknabasu cherol aduda palle cherol adugi copy amamamsu lamdam asigi chingmi MLA singda pikhi panba yai Manipur Legislative Assembly ge Hill Areas Committee da Tampaki MLA mapan member oina hapsin baga mari lainana Manipur Legislative Assembly ge speaker na order ama ngarang Assembly ge secretary na khuyek piduna thokibane Hill Areas Committee da nauna member oina hapsin khraba Manipur Legislative Assembly ge member sing adudi Kairau AC gi MLA Laurembam Rameswar Meitai Thangmaiban AC gi MLA Khumukcham Joykisan Singh Langthabal AC gi MLA Karam Siam Nambol AC gi MLA Namairakpam Loken Singh Oinam AC gi MLA Laisram Radhakishore Lilong AC gi MLA Y Antas Khan Wangkhem AC gi MLA Kaisam Megachandra Singh Hairok AC gi MLA Thoksom Radhesiam ne Loinana Lamlai AC gi MLA su House Committee gi member oiba yahankhre Haujiki oinadi Lamlai AC gi MLA Laitabana MLA hek hablakpaga masigi member oiba yahankhivane Manipur Legislative Assembly gi speaker na September amada thokiba order amagi matungina haukiba August kulumdoida Kairau AC gi MLA Laurembam Rameswar Meitai Thangmaiban AC gi MLA Khumukcham Joykisan Langthabal AC gi MLA Karam Siam Nambol AC gi MLA Namairakpam Loken Oinam AC gi MLA Laisram Radhakishore Lilong AC gi MLA MD Antas Khan Wangkhem AC gi MLA Kaisam Megachandra amadi Hairok AC gi MLA Thoksom Radhesiamna tongan makhoibu Manipur Legislative Assembly gi Hill Areas Committee gi member oiba yahanbiyu haiduna haijaba cherol sing speaker da pisin lakhibani hairi MLA sing asina tongan ba wafam da yumpham oiraga makhoibu Hill Areas Committee gi member oiba yahanbina ba tharakibane Constitution of India gi Article 371 Clause C na piba matik mayagi matungina India gi president na The Manipur Legislative Assembly Hill Areas Committee Order 1972 asi issue tawkhibane Presidential Order aduge Order 3 Clause 1 gi matungina Manipur Legislative Assembly ge Hill Areas Committee ge membership asida Chief Minister amadi Speaker natana singi saruk loinamak natraga saruk khara Assembly Constituency aduge manungda leirabade Constituency sing aduge MLA sing adu Hill Areas Committee da yauba yai haiba wafam leire Presidential Order aduge first schedule da Hill Area si ahanbada Manipur North Manipur East Manipur West Manipur South Revenue District haina masak takle masiga loinana ani subada Manipur Central Revenue District ke Chandel Chakpi Karong amade Tengnokpal Revenue Subdivision asisu manung chalhalle state asigi hojik lediba parliamentary amade assembly constituency singge hojik lediba boundary asi Election Commission of India na Indian Constitution ge part 15 ge makhada issue tauba delimitation of Manipur parliamentary amade
Assembly Constituency Order 1976 na leple. Delimitation Order asida pallibagi matungina khunggang kaya amadi mafam kaya Presidential Order 1972 gi ahanba schedule na singmi haina saktagliba mafam kaya MLA nipan asina mihut oidiba Assembly Constituency singi manungda leide Assembly gi members singna pisilakpa cherol sing adu kupna yangsinbaga loinana Constitution na piba mari lenaba provision sing the Presidential Order 1972 da Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituency Order 1976 su section na nainare Constitution of India Article 371C President of India na thokiba order amade Election Commission of India na piba order punna nainaba matamda karigumba semdokpa mahut sindok sinjin amata yaudana Manipur gi Assembly Constituency kungamapan na sing Presidential Order na piba gi matungina Assembly Constituency gi saru khara natraga mapumoy na singi area gi manung chali haibasi taseng le applicant oiba member nipana mihut oiba Kairao AC, Thangwaiban AC, Langthawal AC, Nambol AC, Oinam AC, Long AC, Wangkhem AC, Hairok AC amadi Lamlai AC AC, Presidential Order 1972 na piriba, definition gi matungin na chingi sarukhara yaure, maramasina Constitution of India, mari lainaba law sing order sing amadi achumba wapam sing asi yanglaga, Assembly Constituency gi MLA nipan haibadi, Kairao AC gi, Laurembam Ramesor, Thangwaiban AC gi KH Joy Kishan, Langthawal AC gi, Karam Shyam, Nambol AC gi Namayrakpam Loken, Oinam AC gi Laisram Radha Kishore, Lilong AC gi Y Antas Khan, Wangkhem AC gi Kaisam Mega Chandra amadi Hairok AC gi Thoksom Radhe Shyam asi Khudaktagi Manipur Legislative Assembly gi Hill Areas Committee gi member oina hapsil le. Loinana hauzik mihut leitriba Lamlai AC gi mihut su hangliba sit asi mengkhatlaba matungda Hill Areas Committee gi member oina oiragani. Anauba member mapan asi hapsilaga Hill Areas Committee gi apunba member masing punna kun mapan sure haina order adu da palle aroibada tabiriba pumnamakpu thagatchari